Difu Diocese arlo inut ke claim ke dam kachipadok parpi Catholic akurusar Father Matthew Thomas arong kachiboy. Team Karbi along pen pati piponsi ake hai CM tuliram rohatum CIDF scheme nangkeliji lapen ke claim ponji adim ke langka humidam. Kardom pini pranta mabirtalong penili sami promelatimongpi non birtantan pen arjuponik tha. Thang ni phai throk arni Difu Diocese arlo inut ke claim kachipaduk parpik akurusar Matthew Thomas anallo alom men sodetsi ajuapor arong chevoijilu. Kurusar Matthew Thomas ke pharo khresir kebra flike branar ke maninkan arkwa chiklo ni phai thong kebra si arni si amhang ke theklo napen alang liphan pharo khresir kebra troksir keb troksi aninkan arkwa chiklo ni phai khre thogarni si kurusar ke bad alang liphan Dimapur Hospital along selang nam losita alang liphan arnam hachong rongme archarne pondesi Difu Diocese ke parlo East Karbi along West Karbi along lapen Dimahasau District Hemphu Jisu Christ aphan ke kroi Catholic aradatuma phan pamoti kanglo alangli son ke claim ke dam kachipaduk parpiga bang phuason son per thepen kachivoijo ki Difu Diocese aphan kana hok thetan binong lopusi raratum ningje pondrinti alangli ke non kithia hut anke ningkan sikebra hiniar tan nang plenglo alangli ke Jabrajan Paris Priest Lapen Holy Family School principal alangli ni phai throk arni adabako ke students atuma phan interview hehuita and bolang apike alangli chuching tipsi langchinglu etlang la sofiansi alangli men nang sudetsi arong chewojilo arnam lang pipen Jameson Teron Karbi Daily News. KSA Difu District Committee pen patipi ponsi Krisi Angding Biennial Conference ke padopon. Bangso Krisi Biennial Conference sirbo mupatwa klam apar dilarjia longsi paman pon. Penang antiwai cingsai pondat api puthot KSA Difu District Committee kachari pon apan. Mai pu chesong ingti lapen chunbang madhav rong phar apan sit arpu pe. Chawli thekadel bote kosoni ke chawli thekadel rong atok kam tha so school examination quality of education ke dolo rong alu LP school bang ko teacher ke do thaga ke kilun ke kana belo ke kilun ke kan da belo ke chawli dela ke chai nong dom ro he utam de lage kilun ke kan ko na bang ke lage ke chok chi de isi bang ke lage ke pabi reng abar sai ka ve pen machine ke chawli abar sai ka ve pen jo antan ke dam pen pen an ga prang ke dam tu kang lai phan nasi puthot pini dak lo ke chawli song Difu District Committee along puthot hempre ke hang ka song pang tang thuji phan ke chok che phan ke jan hai phan RSS la BJP tu Hindustan policy one nation one religion policy sonsi ladap etang ajakong kito tang ajakong kachang ni bidang ajakong ing bola boda inherent subject amino ke bidang ing bola bo 6 tul ajakong on ke nang bola lo sila hai ajakong kang bupen puthot cara community fan itum ke lapen ke kese achsong pang tang ji pan ke Difu district abar ala mang ke tum membership tribe claim pen puthot impact ke achsong pang tang thu itum economic survey ke claim pon thu education na hin itum census ke mon thu Mayalo KSA therapy bidisar laichen ingleng KSA therapy maipu Simeon Tromphar pen danglok penang an ke thekiding atum chetong donsi my mesen pen pachon pon Pini Team Karbi along abitung tumpen CIDF scheme pen nangkiliji kaching thora sai ke claim ponchi aphan adim kahumridam Difu along an so se kaching thora sai kedeng thuji aphan CEM tuliram rong hang pen pini kaching thora sai ke claim ponji adim kadu kawe pen long troxi nerke bagdo adim kahumridam বহুত দিনৰ পুৰণা এটা ক্লাব সেই ক্লাবৰ এটা 4 ক্ৰ'ৰ আঁচনি ধৰা হৈছে আৰু ৰংথাং পলিটিয়াম হল ধৰা হৈছে বাছ টাৰ্মিনেল ধৰা হৈছে ট্ৰাক টাৰ্মিনেল ধৰা হৈছে আৰু ইয়াত মাৰ্কেটছ কমপ্লেক্স এই আমাৰ ৰংখেলা সেই গোটেইখিনি আঁচনি মিলি 100 কোটি টকা কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা আমি অনুমোদন পাইছোঁ কণ্ট্ৰেক্টৰবিলাকৰ হেণ্ডঅভাৰ কৰা হৈছে ছাৰ 100 ক্ৰ'ৰ আজি কিমান কেইখন আঁচনিৰ ঠাই আপুনি ভিজিট কৰিলে 100 ক্ৰ'ৰ অথনি আপোনালোকৰ লগতো গৈছে ডিফু ৰিভাৰ বিউটিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যিটো আমাৰ গববইজ ফিলৰ পৰা যিটো ৰাস্তা মেইন যিটো নদী ডিফু নদী তালৈকে সোমাব SDC অফিচৰ পাৰ হৈ আমাৰ লটিকা চিনেমা হলৰ বেক সাইডলৈকে তালৈকে পাব আৰু এটাটো ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা যিটো জুবুহু বুলি হুলিৰাম টেঙৰ বিল্ডিং এটা ডাঙৰ আছে ডাঙৰ অষ্ট্ৰালিকা তালৈকে পাইব সেইটো
Kecengsi adin laki lurulangso CTM Club alongsi Humridam Apithu lurulangso Patu Aklam Adung Alangroy Lapen Powerhouse along Alangroy Sitlabari along Dharamnala ku Alangroy Thiri adung along Motor Kibiadin Rong Theang along Klimso Club Rong Khelang along Veterinary adung Hithi Kimi Kikimji apan Hehui Langdam Lapen Kikimbom Matipung along Sitame Langdam Labang so asai laki CIDF ice cream pensi nangle pola pen kadu kawe pen tangka kutip li pusi CM ronghang asang hopen herang kia thengno apa cini do Karbi Daily News akan ke dipupen aja pi Thangthangni phai Troxiani Lakha Cree Trop Nomati Constituency Angkang Okreng Lems Pen Patirpiponsi Pharohini Rapli Kepraisi Akimi Ration Card Keronpon Labang so amai Okreng Lems Chairman Anil B pensi mai chephai pupon Okreng Lems Secretary Dharam Timung pensi mai ki pha alam pe klar dak pen than ka chini pon Itum dak Okreng Lems along new NFC ration card distribution itum claim pon lo lasi dak itum kadu 241 card ki misita melo itum ipon lo lasi kadu goe dakara tatum sita melo nili phana nge cherap na chetu dun la pen lem sa tum phan kadu we claim rapet dam rapet misana join si kadu goe lo la pen lems secretary pencheng lo dak kadu goe ki claim abang putin sita melo dak arong tin abang putin ta card mukha long thai nang ji la so ki claim pon pen nili tum ning siwet pen itum ki claim ke dam ke mesen ajoni sini tum rata phan ta melo rata kang hon long la pen itum ta rata phan kang hon pipon long lo si itum Karbi Autonomous Council CM ke hai tuliram long hang la pen department ala EM phan sita melo da Okreng Lem sang kang rata tum sita melo alang li tum phan সলাইনিয়ার আমার সভাপতি তথা চেয়ারম্যান উপস্থিত থাকার আমার অক্রেং লেমসর সেক্রেটারি তিমুং ডাঙরিয়ার লগতে আমার লেমস সদস্যসকল Mayalong Aliyaman pen Karbeng Autonomous Council Deputy Speaker Tes Inghe Minority Morcha Maipu Provin Teron pen Chenglok penang an man kido atum chitong dun sing alira chang bidun hawar kat pen long bomon rong phar Karbi Daily News Arnikanwang ason si pininga sengkanta difu ahitialong thanrongker karklipon Karbia ham phangalong rong rup kemisen ji aphan jor klicho phejo anikan wang ason thak thak si pining ta pini thang thang ni phai troxi ani dipu than rong kar karkli committee atum chepatel pi ponsi dipu ahithi angbong manta pharmacy athino atwar pi along si rong kar karkli hodopon Komansi ke hempu muka hosaja ken cenglok than sini cupa mi pone po kaldom kari la puri helo sin son si ponlo si kibang gilang apor same kadak Tunamana hawa ba hiti borwas tame la son karti kapijo kadunai sini tung matha pansi la so aki bang ya pada di nang ngai chok lo si penin kan dia hud aku chelar si non presiden akimi don pansi kolang di hendo secretary kolang di sentimo don pansi tek lo so ke cheng pen tame tum penin kan di chok lo Endok ring ni Kabiang long Endok ring ni dopen sayang dengan tamil tum keban kidua kam samjin dan kitu bonjia phan tum pini phung ukrang rasing jalong kiu chumi chang kononan mon sam ke dopen Endok ring ni kitolong dia phan lapen ke sayang dengan tamil isi pen kitu dia phan ro kira akhir chumi chang sikata wa family Sekar klivo mudwokan mesen posik kurusar atom pen herang ke atom apa nang pacen idung Karbi Daily News herang ke dipupen tajiprampi Pinya berda bangkela ponsi kangton boniglo dome thakme kurang thu